Lalu bagaimana dengan kasus-kasus kecil lainnya? Iya kan? Bagaimana dengan hak-hak kecil lainnya? Hak kita kan hak tetap saja. Negara tidak memberi. Ya. Mungkin ini dari saya dulu. Sekian. Sekarang saya menyerahkan kepada Bung Bibo untuk menyampaikan beberapa orasinya. Kepada Bung Bibo kami persilakan. Cek teruskan. Ada merdeka. Ada bangsa. Happy Proclamation Day of the Republic of West Papua, 1st July 1971 to 1st July 2021. On this historic day, we the people of Aceh, especially the Aceh Sumatra National Liberation Front, ASNLF, hereby wish you happy anniversary for the 50th year of the proclamation of Papua independence. 50 years ago, the Papuan people made a decision to live a free, independent and normal life. Today, 1st July 2021, has witnessed that the brothers and sisters of the Papuan nation are still committed to the firm decision and still determined to achieve the goal, namely independence from the neo-colonialism of Indonesia. We hope that Papuan nation and the Papuan freedom fighters will continue to stand at the forefront against Javanese imperialism. Because you have the strength and ability to do all this. Finally, the ASNLF invites the Papuan people of and other nations in the archipelago to strengthen unity in the face of common enemy, namely the illegal state of Indonesia, or more accurately called a state of nowhere that has nothing to do with the history of the nation in our Malay archipelago. Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maulidin Hunafia. We from Aceh Sumatra National Liberation Front in Denmark wants to congratulate Radio Mutiara FM PD for their 14th year anniversary. We hope that Radio Mutiara FM PD will always be successful and good luck in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat Kemandung Bangsa Aceh. Pumpun tat mandung puja dapo sirapo Allah Subhanahu wa taala. Menansi selalu dan salam sama-saban kedanyo sanjung sajikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lon Hanif Aceh Nake Ketua Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF di Denmark. Longkeun selamat ulang tahun ke Radio Mutiara FM PD yang ke-12 tahun. Semoga Radio Mutiara FM PD sabi-sabi disiarkan siaran-siaran yang menguntung ke agama dan kebangsa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dapat budak kelai dari yang ke Arbah sama masa dan insyaallah jino kamu tahu kelai pejuang-pejuang yang memang ke gedepa bahwa perjuangannya mandangna dan untuk tujuan yang sabah karentai katanya mesti solid. Ya, perlena sabah kesatu. Free Aceh, free Papua,
Free Maluku, and all are free.